Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza ndetse no kubashimira mubana natwe umunsi ku wundi ni iby'agaciro gakomeye. Aka kanya rero nyemerera ntagutindiye tuze guhera mu bice bitandukanye bya Minembwe, Walikale ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hava abasirikare b'umutwe wa M23 mu bice bigiye bitandukanye. Yagira ngo tubane gatanu ku kandi twibaze tuti ese ibikomeje kugenda biba ku butaka bwa Kongo ni iki cyabe kigiye gukurikiraho kugira ngo harebwe icyatuma umutekano bigaruka ku butaka bwa Kongo, nyuma yuko umutwe wa M23 urangajwe imbere na General Sultan Makenga, uyu ukomeza kubikwa inshuro nyinshi ko yasize ubuzima ku butaka bwa Kongo, ariko M23 igasa naho ibigira ibanga. Abantu benshi bategereje kumenya mu by'ukuri ni iki cyakurikiraho kugira ngo ubutegetsi bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo barimbure umutwe wa M23 ndetse n'imitwe yose ikorera ku butaka bwa Kongo, nk'uko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bikomeye birimo na RFI na Bombe Today. Turagenda tubigarukaho mu by'ukuri. Mbere na mbere mbashimira mwe tubana umunsi ku wundi, mukanda like nyinshi cyane rwose mukaziduhundagazaho, comment, sabone ni by'agaciro gakomeye. N'abatindero ntatinze amagambo, ntaje kurya amagambo nka bimwe by'abakera byo kuza kumanza mbere yo kugeza ku bantu ibyo ushaka kuvuga, kamanza ukiryagaguruka ukora buri kimwe cyose. Aka kanya rero nje mbazane update operation ikomeye cyane y'uburyo M23 yategetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku butaka bwa Kongo ndetse no kuva mu bice bitandukanye birimo Walikale ndetse na Rubero. Murabizi ibi ni ibice by'ingenzi kandi byagiye bigaragara nk'ibice by'ingenzi kandi Leta ya Kongo yamaze gushyira mu mirwi, ni nko kuvuga ngo yamaze kubimira. Ubu ngubu biragenzurwa n'ingabo z'u Burundi, abafatanyabikorwa ba Leta ndetse na FARDC. Abasirikare ba Leta bakomeje kugaragaza imbaraga zihambaye, ubushobozi bukomeye bakomeje kugaragaza, nibyo bituma muri aka kanya ingabo za Leta zikomeza kugenzura ibice byinshi ku butaka bwa Kongo nyuma yo kuma M23 ivuye muri ibi bice. Muri aka kanya rero mbazaniye inkuru ishyushye, inkuru ivuga ko M23 n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu isa n'isamushaka kumva iyo mijyi nayo bamaze kwitakaza. Ni amakuru dukesha bimwe mu binyamakuru bitandukanye yabyandika ndetse n'ibivuga byemeza ko ibice bitandukanye byo muri Mushaki ndetse n'ahandi hatandukanye M23 yamaze kubishyira ku murongo cyangwa se yamaze kubyemeza biri official ko yamaze gutakaza ibyo bice, yabishyikirije ingabo za Leta mu buryo bwo gushaka amahoro arambye ku butaka bwa Kongo. Abantu benshi baribaza bati rero ni iki cyaba kigiye gukurikiraho nyuma yo gutakaza ibyo bice, dore ko ingabo za Leta zahise zicyataka ibyo bice birimo kandi bigaragaza uburyo intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kugenda yitwara mu by'ukuri. Isi n'amahanga rero bakomeje kugaragaza ko ibintu bishobora kuza kurushaho kuba bibi cyane ugendeye ku byagiye bigaragara ku butaka bwa Kongo, cyane ku isi n'amahanga bagiye bagaragaza ko muri aka kanya update cyangwa se ibyagiye bigaragara nizo update rero nkuzaniye zigaragara ku mirongo y'urugamba, cyane cyane ko abantu benshi baribaza bati ese mu by'ukuri intambara duhora twumva ku butaka bwa Kongo izarangira bigenze bite. Muri aka kanya rero bimwe mu binyamakuru byandika ndetse n'ibivuga byemeza ko mu burasirazuba bwa Kongo hagiye hagaragara ishusho rigiye ritandukanye rigaragaza ko intambara itazigera irangira, dore ko n'ubu ngubu mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo hagiye hagaragara ibimenyetso bigaragaza iyi ntambara ko kurangira bigoye. M23 ntabwo ari ubwa mbere batakaje ibice bakabiha Leta, ariko bakongera bakarwana mu gushaka kubisubiza. Mu by'ukuri muri aka kanya abantu benshi cyane cyane amasesenguzi bakomeye b'ibinyamakuru biremereye birimo na RFI batangaza ko ibi bikuba kuri M23 irekura ibice yongera ibyisubiza byabaye imbere, ariko ubu ngubu bidashobora kongera gukora icyo yakoraga mbere cyo gufata ibice kabirekura ikongera ikabyisubiza, nk'uko umuvugizi ku ruhande rwa M23 Bertrand Bisimwa, uyu ni umuyobozi wa M23 umuvugizi wabo rero na Oscar Barinda batangaje ko ngo ibice babirekuye, ariko nanone ngo isa n'isaba bashobora kongera kubyisubiza. Ariko ukuri guhari ni uko ibice bikomeye cyane cyane birimo Rubero, Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, tutibagiwe n'aka gace ka Walikale barekuye. Ibi byose ni ibice abantu benshi bafataga nk'ingenzi mu buzima bwabo ndetse cyane cyane abaturage bari bashyigikiyemo M23, ariko aka kanya iyo ugerageje kuganira nabo
Ibyo rero bituma bamwe mu basesenguzi n'abakurikiranira hafi iby'imirwano bibaza ni iki cyakorwa, ni ayahe mahitamo M23 yahitamo kugira ngo yemere kurekura ibice by'ingenzi itagize uruhare mu bwicanyi bugaragara ku butaka bwa Kongo. Kuko benshi baravuga bati impande zombi zitana ba mwana, yaba ku ruhande rwa leta bavuga ko M23 ari ikora ibikorwa bitanejeje abantu byo kurasa ku baturage ikabeshyira leta, na M23 wajya kuri Bertrand Bisimwa, Oscar Barinda, bose baratangaza amakuru ko ingabo za leta harizo nyirabayazana. Abantu benshi rero baribaza bati mu by'ukuri ni iki cyakorwa kugira ngo amahoro umutekano bigaruke. Bamwe mu basesenguzi bakomeye b'ikinyamakuru Bomb Today bagiye bagaragaza amashusho akomeye bavuga bati mu by'ukuri iki si cyo cyari igihe cyo gukomeza kurekura ibice ku ruhande rwa M23, ahubwo n'ubwoba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bikomeye bishyigikiye Kongo, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahamagaye mugenzi we Trump akamubwira ati ndashaka unkirize imitwe itwaje intwaro harimo wa M23 ndetse n'utwirwaneho ku butaka bwa Kongo. Atanga n'ingero zifatika ati aba ni abanyamahanga binjiriye ku butaka bwacu, ndagira ngo ube wabakura ku butaka bwa leta yacu. Mu by'ukuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu nkuru nabagejejeho mwagiye mubibona atanga imbwirwaruhame avuga ko igihe kigeze ngo imitwe yitwaje intwaro bayirukane ku butaka bwa Kongo, ndetse aza no gukomoza ku Rwanda avuga ko ngo rufasha uyu mutwe wa M23 ndetse no gushaka guhungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo. Ibyo ngibyo nabyo abenshi mu bakurikiranira hafi iby'imirwano ibera ku butaka bwa Kongo babigarukaho bakavuga ati iki ntabwo ari cyo gihe. Abantu benshi barateranye, inama zarabaye Washington DC, inama zarabaye mu bihugu bitandukanye bya Katari. Ubwo rero nibyo abantu benshi bavuga bati inama zarabaye mu bihugu bigiye bitandukanye, inama zagiye ziba ahantu hose hatandukanye muri Angola ndetse no mu bihugu bya Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Imyanzuro bafashe nuko basaba M23 kuva ku butaka bwa Kongo, cyane cyane mu bice yagiye ifata mu buryo butemewe nk'uko Patrick Muyaya yabitangaje. Twagerageje guhamagara ku murongo wa telefone mugenzi wacu ntibyadukundira kubera ibikorwa yagiye ahura nabyo by'inzitizi by'akazi, ariko mu by'ukuri mu nkuru zacu zitaha turagenda tubana gatanu ku kandi. Ariyo mpamvu duhora tubasaba ati like ni ingenzi, nyabuneka sabone ndetse na share mu nshuti zanyu, biradufasha kandi bikatwongerera motivation yo gukomeza gukora. Muri aka kanya rero ibikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo mu bitero bikomeje kugabwa, M23 yatanze ubutumwa igira iti muri Warikare ndetse na Minembwe ingabo za leta zongeye kugaba ibitero, kandi ibyo bitero byagize ingaruka ku basivile. Buri gihe muzacunga itangazo M23 aba basore b'intare za Sarambwe kuko bita basohora buri gihe inkuru ivuga ngo FARDC yagabye ibitero ubuhumyi irasa mu baturage, nyamara FARDC nayo ku ruhande ikavugira iti ibyo byose M23 ni ikinyoma cyangwa gusa, ahubwo niyo irasa mu baturage yarangiza ikabigereka kuri leta. Mu by'ukuri kwitana ba mwana, abantu benshi bibaza aho impande zombi cyangwa se aho uruhande rushaka kuba rubogamiye, cyane cyane ku ngabo z'umutwe wa M23 kuko nizo ziba zigenzura ibyo bice, kandi wanagenzura ugasanga ziragenda zitakaza ibice mu buryo bw'amaherere, nta ntambara ibayeho, nta sasu rivuze. Abantu benshi rero bakavuga bati iki nicyo kibaye igihe cyo kuba inyeshyamba z'umutwe wa M23 zamara kuva ku butaka bwa Kongo ku bibi n'ibyiza. Ibyo rero kandi nibyo bigenda bigashyira n'igitutu gikomeye cyane cyane kuri abayobozi ba M23 barangajwe imbere na Bertrand Bisimwa, cyane cyane ko abenshi mu bakurikiranira hafi iby'imirwano ibera ku butaka bwa Kongo babigaruka bakavuga ati kuba M23 yarafashe icyemezo cyo kuvuga ngo mvuye ku butaka bwa Kongo, mvuye mu bice bitandukanye nafashe mbizi cyuya nkoresheje imbaraga izishoboka n'izidashoboka, nkajya mu bice bitandukanye kubera imibundano, kubera kurwana. Muri aka kanya kabizi neza ko gusubirana ibyo bice bigoye tugendeye ku bigaragara n'amaso yacu. M23 ikomeje gutenguha abakunzi bayo, aho ubo ingabo za leta n'ingabo z'u Burundi bagakomeza gushimisha abaturage. Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi bakomeje gushyira hamwe mu kwigarurira ibice by'ingenzi ku butaka
bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi biragenda bibaha motivation n'ubundi yo gukomeza kwataka ibice M23 aka kanya birimo umujyi wa Goma, harimo na Bukavu, ariko isaha n'isaha bivugwa ko leta zunze ubumwe za Amerika zatanze amasaha ntarengwa yo kuba zivuye ku butaka bwa Kongo. Mu by'ukuri rero ibyo ngibyo nanone abenshi babigaruka bavuga ati ese koko birakwiye ko iyi mirwano ikomeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'abantu bose bakabona ko hari ikikwiye gukorwa kugira amahoro agaruke? Mu by'ukuri habaye ibiganiro bibaho n'ibitabaho kugira amahoro agaruke. Murabyibuka Washington DC ibyahabereye, murabyibuka mu nama za Angola, murabyibuka perezida wa Afurika y'Epfo batanze ubutumwa bukomeye bavuga bati rwose turifuza ko ino ntambara ku butaka bwa Kongo ihagarara, ariko kugira ngo izahagarare byakomeje kuba ingorabahizi, kugeza ubwo impande zombi rero zafashe iya mbere ziravuga ziti ubu ngubu M23 nigiye kuba iya mbere mu kubimburira abandi kuva ku butaka bwa Kongo. Ariko abantu benshi bavuze ko ari ubwenge perezida Felix Antoine Tshisekedi ari kurusha izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Gusa na M23 nabo kubera gupfusha abasirikare benshi harimo Lieutenant Colonel W'Ingoma n'abandi, bafashe icyemezo baravuga ati ibi bintu ntabwo twakomeza kubyihangana ngo dukomeze turebe dukubitwa, ahubwo tujye gufata icyemezo nk'abantu bakuru tuve ku butaka bwa Kongo, tube twagenda twigira inyuma. Aho benshi bavuga bati rero igihe kirageze ngo M23 itangaza ukuri kwimbitse uko gutakaza ibice by'ingenzi yavuyemo birimo Rubero ndetse na Warikare, ibice abantu benshi bafataga nk'ibice by'ingenzi kuri yo, bafataga nk'ibice FARDC bizayisaba icyo kugira yongere byigarurire, ariko aka kanya M23 bakagira batya turayamanitse bakava muri ibyo bice. Biravugwa ko abasirikare ba M23 bagera kuri 44 bamaze gufata iya mbere bose, bakambara utudarapo tw'umweru ndetse tugaragaza ko bamanitse amaboko bemeye gutsindwa ku mugaragaro, bishyikiriza ingabo za leta. Ibi ngibi Patrick Muyaya bicaye ku rubuga rwe rwa X yabitangaje, ndetse avuga ko igihe kigeze ngo ingabo za FARDC zigarurire n'ubundi ibice by'ingenzi ku butaka bwa Kongo ndetse batsinde. Agira ati dufite imbaraga kandi dufite ubushobozi bwo kwigarura ibice bitandukanye byo ku butaka bwa Kongo tudafashijwe n'ibindi bihugu usibye igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bikomeye, ariko nanone mu buryo bwiza tugomba gufashwa nabyo kugira ngo imbaraga ziyongere. Patrick Muyaya rero mu kwishongora n'imbaraga nyinshi cyane n'umuhate mu byo akora, yatanze ubutumwa avuga ko igihe kigeze ngo M23 bayotseho umuriro, aho benshi rero bavuga bati kuba igihe kigeze mu M23 bayotseho umuriro byagaragaye inshuro nyinshi ko ku butaka bwa Kongo uko byagenda kose igihe kigeze ngo haboneke amahoro arambye. Uyu muti wose uzasabwa kugira ngo amahoro agaruke bizakorwa kuko n'aka kanya ndakubwiza ukuri ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo bisa n'imperuka cyane ku ruhande rwa M23 nyuma yo gupfusha abasirikare bayo bakomeye. Muri aka kanya hari izindi nkuru zitari nziza kuri bo, inkuru zivuga ko mu mujyi wa Goma, uyu mujyi isa n'isa mushaka kumva wamaze kuba tombe ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na leta, bikavuga ko rero uyu mujyi baba barawuzengurutse ariko abantu benshi bakaba batabizi, bakaba bari aho ngaho batuje bumva ko nta kibazo gihari. Gusa bikavugwa ko ingabo z'u Burundi FDNB zaturutse muri Kibira, mu ishyamba rya Kibira, ndetse na drone zabo z'intasi bakagenda bagatata uburyo ingabo za FARDC bagafatanya mu rugamba rwo kujya kureba M23 mu mujyi wa Goma, uburyo baba barinze uwo mujyi, uburyo bagiye bashyiraho guverineri Bahati uri muri uwo mujyi. Mwibuke inshuro yabitswe nawe. Muri aka kanya rero mwibuke Colonel Nanga, abo bose bari mu nzira yo kuba bafatwa n'ingabo za leta. Niba dafatwa ari bazima bazafatwa bapfuye, nk'uko Patrick Muyaya yabitangaje avuga ko badashyigikiye na gato umutwe wa M23 kubera ko ngo utubahiriza amahame yabo y'ubutegetsi buriho aka kanya. Mu by'ukuri rero ibyo nanone biragenda bigashyira igitutu gikomeye kuri Bertrand Bisimwa, uyu mugabo ukomeye cyane ku ruhande rwa M23. Bakavuga ati rero niba witwa General Sultan Makenga na
bagenzi be bakomeje kugaragaza imbaraga nke kuri uru rugamba, bishobora kuba biri kugenda byototera gutsindwa mu buryo bugaragara. Abantu benshi rero niho bahera bavuga ati ibitero bikomeze kugabwa muri Minembwe, ibitero bikomeje kugabwa mu bindi bice bitandukanye bikomeje kugaragaramo imirwano, bishobora kuzaba icyo twakwita nk'intangiriro y'intambara y'akarere k'ibiyaga bigari nitagira igikorwa. Abantu benshi rero bagasaba ko hagira igikorwa, impinduka zigakorwa, bagashaka amahoro arambye ku butaka bwa Kongo. Gusa benshi bemeza ko ari inzira igoye kandi inzira isaba imbaraga zihambaye kuri uru rugamba, ariyo mpamvu ubona isi n'amahanga abahagurukiye kugira icyo bakora kugira ngo barebe ko amahoro n'umutekano byagaruka ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo kandi biba mu gihe abenshi bavugaga ko igihe cyari kigeze kugira ngo impande zombi zicare zisase inzobe, barebe icyatuma amahoro n'umutekano bigaruka kuruta gukomeza kurwana. Kuri inzira y'intambara benshi ntabwo bashyigikiye, bavuga ko nta kintu na kimwe maze ku butaka bwa Kongo, si ibyo gukomeza kwangiza ibikorwa remezo ndetse no gukomeza gusenya abaturage bahunga barwaza imitima idakira. Basaba rero impande zombi kumvikana kandi bagasenyera umugozi umwe wo kubaka igihugu cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu kinini gikungahaye ku mabuye y'agaciro 80% ubutaka bwa Kongo bukungahaye n'amabuye y'agaciro. Icyo ni ikimenyetso simusiga ntakumirwa, ni ikintu kisa naho kimeze nka ambulance nyine, ni ikintu kidatuma amahoro n'umutekano bigaruka, ariko nanone byagabaye ngombwa ko amahoro n'umutekano bigaruka. Kurabiza ambulance itambutse bagomba gutanga amahoro, bagomba gutanga inzira. Rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itambutse bagomba gutanga inzira. Mu by'ukuri tugana no ku musozo muri aka kanya, abantu benshi bari kwibaza bati ese mu by'ukuri muri aka kanya byifashe bite ku butaka bwa Kongo? Ese mu by'ukuri ni iyihe shusho iri kuri ubu butaka nyuma y'uko hagaragaye imirwano n'ibitero bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Kongo? Ariho abantu benshi banahera bavuga ati uko byagenda kose ibikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo biragenda bigashyira igitutu gikomeye ku baturage, nyamara abaturage bo babirenganiramo bagahunga bakata ibyabo. Ni ibintu bitakwiye, ni ibintu bidashimishije na gato, ni ibintu abantu benshi bumva nyine bakumva babuze icyo bavuga, agahinda kakabica. Ariko igihe kiba cyakagera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, nibyo abantu bose bifuza. Mu by'ukuri rero reka nsoze ngarukira muri Minembwe yakomeje kugaragara imirwano n'ubundi n'ibitero bya drone bitagira pilote nk'uko M23 bitangaza. Gusa FARDC yatangaje ko yakira abasirikare benshi baturutse ku ruhande rw'ingabo za M23. Ndagushimiye kandi tuze kongera gusubira mu zindi update ziraba zigezweho mu minota iri imbere, by'umwihariko mu gitondo. Hasta la vista.